Perlu play ini dengan nhon YouTube đang phải nêu bật thọ nhon computer từ sai năng nêu plus năng năng to phải nêu bật thọ duplicate layer nè năng to từ phải nhon YouTube ba năng còn tôi bằng con ai năng nè phải nêu color and fill năng to từ sai năng nêu một phải ai năng to ta sai biang nong to pek ai nang ne border and shadow pek nong to ta sai ne on to pek hane ada color bali to ada kapali tang to pek ni ja sayu ne bapat ayu mah ja to pek hane to te ngan ada ne border and color pun be ne pun dia kan computer nhìn on là yêu tapi hàng này nhìn on là yêu này rồi mình tự on to tự này cần màu dan hấp vào một bật một bắn không thế lệ nó ra nó strong khả năng bắn thành tớ những phòng này thì phòng ai sẽ tăng với có nhìn ai được computer nhìn ra nắng mình sẽ làm tớ như họ bị được tại bên giang computer tentu ingkat ini baik yang lima kok nonton tentu kok yang nonton dan ini hendak shot tentu tidak ada untuk aina ne detect tu stop ini tu tapi kumnemu tebak kemak tebak pun ipek meru lagi betul betul on yang ni asal efek mon on yo to pek ni tu ani efek itu teh ni ada yo efek ni directional belum tu mah directional belum ini entah to tình phải năng này mình lại thế anh to mình tự ai năng này graphic to sẽ cần one hot to mình nhon nhiều to ai đang làm effect to ai làm effect thì mình áp dụng cái RGB to meru ainang to saraste tes ainang to komputer ini pelaban meru itu yang ada nih grafik itu ainang meru to copy ke to kenapa pinsuk sih tapi itu tang computer tengin copy gini iu mo baik anong to sa anong ne copy nang to copy effect dan nero copy effects untuk to tengin inyon gini borok mo baik gini borok inyon baik to dem dai to way online satu itu depending on ingin asal way effect upload na cho cái này phải trái để cái ai năng này to nhìn ai năng này phải to nhìn ai này dot atau dot tidak sate to dengan kan sate tidak saja to dengan biar terbaik di aina memang to terus aina này kita lagi terus aina này top base gitu meru aina ju aina top base aina này bayu pasha teh
Untuk mình add sao away effect nó sẽ add effect này fractal kuat itu fractal kuat tuh cái on itu nếu tuh ai tuh benkong ngon định tuần đó terang mistake tuh tại này cắm tổ perlu kita cắm tổ yang to là cái piat suai efek rolong hi untuk penting tenan ada yang blur prolog tampak tuh baik ada juga banting user euro lama baik itu baik ada prolog tangkapnya kebelah sibun jadi jangan canjong kita kembali joong tekan mau ban subscribe itu pertama ya kata pihak kuat ban video euro sebatai apa komen mo saya kelihat saya ong komen pengembangan ya ban like dengan ban ini bentar jong kita sibun tanggalin video untuk para warga video